אני סער ברוך, אני בן 24, אני מקיבוץ בארי. אני עבדתי בדפוס בארי עד 7 באוקטובר. מאז אני חטוף 40 יום בעזה, ואני רוצה לחזור הביתה. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kembali diserang oleh warganya sendiri. Perdana Menteri Netanyahu didemo dan didesak dengan tuntutan agar warga Israel yang disandera Hamas segera kembali dalam keadaan hidup-hidup. Warga Israel marah lantaran banyak sandera termasuk tentara Zionis yang justru tewas di Gaza imbas terkena serangan IDF. Dikutip dari Al-Mayadin via Tribunnews, ribuan warga berdemonstrasi pada Sabtu 9 Desember 2023 malam. Unjuk rasa itu dilakukan di sebuah lapangan di Tel Aviv yang kini dikenal sebagai lapangan penyanderaan. Ribuan warga Israel menyerukan kesepakatan pertukaran tahanan dengan Hamas. Mereka menginginkan sekitar 140 warga Israel yang ditahan di jalur Gaza bisa segera dibebaskan. Tak tanggung-tanggung, protes tersebut meluas ke seluruh entitas Israel. Para pengunjuk rasa membawa spanduk dan menyerukan pengunduran diri Netanyahu dari kursi pemerintahan Israel. Salah satu di antara mereka mengatakan bahwa perang tersebut tidak diperlukan. Sebaliknya, perang tersebut hanya membuang waktu lantaran sandera tak kunjung bebas. Mereka menuntut Netanyahu mengembalikan para tawanan dari Gaza hidup-hidup. Sementara kemarahan tersebut terjadi seusai Hamas merilis video bukti Israel membunuh tentara dan tawanan di Gaza. Palestine Chronicle melaporkan seorang tentara Israel bernama Sa'ar Baruch meminta segera dijemput dari Gaza. Ia mengatakan misi penyelamatan tahanan Israel di Gaza tidak membuahkan hasil. Saat mengatakan pasukan khusus Zionis yang berniat ingin membebaskan rekannya, justru menyebabkan rekannya itu tewas terbunuh akibat bentrokan. אני סער ברוך, אני בן 24, אני מקיבוץ בארי. אני עבדתי בדפוס בארי עד 7 באוקטובר. מאז אני חטוף 40 יום בעזה, ואני רוצה לחזור הביתה. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.